amahene nso a omo Bekwai constituency omo nyina ye mo adwo ena ye delegates si ahenefo no omo nyina ye chia obia ye omo nyina adwo si omo so ATM dendenden minua yes sir ya wabusa mi eye MP Akoma FM 87.9 Kumasi. Mikui. Yeah. Akoma FM. Ya de bia enkane na amanfo etimikas Kwabena wo wa ho fama bi sonko. Sade no bi na nka yenya ewo Bekwai constituency na nka wodi edimu ebeboa. Namso nti omo ya satam ya o munya butre. Eni ade na de ekoma yi nyina ba ya sese ya ba mu ne se eye right honorable lawyer Joe Seusu adodo na from lawyer Joe Wise first deputy speaker of parliament oye na adwene se onko biem enti wonko no ti wo hono a na efomfo no eye delegates no Kwabena say lawyers wonko biem speakers wonko biem speakers wonko biem ti wo ye dey bla omuka be 2 years eni na chi ni ti omuka misi munya botre mrepa no beba nti akire na pressure ne banam si ne sade a me ne na pressure ne ba he e ba me ho se chinchina pressure ne free he delegates na ho. Oh really? Oh minua me ye kasi omutie I see se wo hwe a menyu obia but se wo hwe a na nkropu a ewo ye mansini mu nyina krobia eyi afesu a omoba folie na omoba ebia bo se omoti committee me ho no mo abos bia manya ko Kwabena yesro committee ya yati ye pese obeka ho emaye na wo obi a wo ya wurura unim nipa nti ya fi project we ne de asi ani so ye pese oba na obeboa ye ne nyina ye twro letter ne ye di udidi anim ne ye de kope emwa efri se do mo nsem obi ho asimo amekan ubusa sankrotuo ne nyina ye nana ekoba jasi nana kodwo jasi yewura akwasipon Mr. Kodwabra ubusa omu nyina ombeka ani yekromufui ampa anya cement kura emewura Bekwai mainstream no is almost about a bro 10,000 plus because the watchman crew we no crew we the any about na Kwabena Kwabena na Kwabena secret first no free say bia mi kodi anim was first o ye was free o de o ya no akodi anim o mbepe kakra monti na bisina 90 sa ho na mi free mi constituency no was ba sadie na o ye no e mi fe Kwabena e mi fe obi anka wa ubu subsment ya se o de koye wa de asem de ma ade na ti anka da bia na o de amanfo anim e na kuro we na o mo me mansinim nti cement a ayo shi ubusa sa Donyima papa yo free Donyina Donyima Donyima still complex in chensia papa ye twa pa di aboa ni nyina ewura amanse emmemu eye Bekwai mensini no ni nyina Kwabena Nyame ene di animu so hu enti eba sa no delegates ni yantimi yese ye be consulto na nanu yo wa mahinu nson ti ye yo madwene se ye be consulto omo nti mitua na mo pempanifo bi kam ne yakukọ omo na ase ti ekom Kwabena we de nyanya ukura na obeka ye kura ka adwene ho se ye be fro because sene wonyi obia na nso ye nkrunkru ye obi ye utimi di animu ye school force omo ye asoli force omo ye we mu hia we no abedi animu enye scan de odi bana chese wa odi usika kura ababeboa ena mlashe bedwaduma no so no eye lobby obi a unim nipa eye rura I see di bibia ba nti sabeto ho a ade Kwabena ya tawachi ya go ahead bla ye na ye babo chi dom si ahene mu so wo mu de omu ni dada ba still ayan so ye be catch dom si ya so ya tawachi
nti Kwabena bra I see. eno na ahye me nkran ena ma matu sa na mo no What to sana mo di be bosome sen. adwuma ne de ma ye na esumasia be 5 months ne na nanom ekokọ na nanom e bia ne bia tukwan aman ne Yeah. ne bia tukwan ti etwen ya bia we ba ne akọ no we ba ne akọ no sa nti omu nyina aman ne nso ne nyina ena ye constituency nso no kwa na wa aman ne nso aman ne nso Parliament Chief 7 the whole Ghana mensina ekuta aman ne nko Parliament Chief enso ena ye Bekwai constituency. I see. Now, serial callers na on na president. Who you to order be? Me jatu ono late last year. Late last year. I didn't hear. Na pressure no I say na eba no. Pressure no free him. So constituency one na. There be enyam constituency no kra search. Na baby na I say enyoma meji ble wo mo no. Satam na fi na I say ukwa ena kwabra eniska. No my pressure until I say nipa ni pi ministers ni ministries ni institutions a mitimi call lobby free oba no. Oh, not me rera ho ina. Me ba me onabu oslo usu. A communication minister. Yeah. O ma police for chimi nyina. Say why in there. Say me ye me ko ye na me ti wosa ma on medical catchency me boa yifo serial callers. Timi ko bia oye meeting ko bia oye meeting. And one day, Koyena, and you may not be. I'm no, bro. My baha, I don't my better hasa, no, mammy. Hey, and we'll run to me, Trianco. I was meeting Trianco. When yet private business, my own, and I may bow ho. So, Paco be private business, and in the mean fast, call us as a how. But so far as or yen PPMPD, we will right say, me to demand be become call for. I see. And ye one man of free ministry police. Na dia nyame so be police for from one banner ministry commander na DH3. Wo hu mi was da bi Kwabena ne boys ni be ye was da bi Kwabena munya Kwabena bla bla bla. And one me enkomodi and was say ma me say wo ye meeting by pressure o de man no. Ano odin to Kwabena slow to we ase minimum to ye ya boys nams there ma me ni achiremla. Because obodin bi se akwa bi di Kwabena timi so Kwabena me no ya dre bam timi as Kwabena me am na NPP de ene ebeye wa na ampani ampa me follow ya me buy ene ho no ma Sase mo isi da be esi 2018 Esa sata no abam foforo se ni aba no ha sata no pressure wo bi aso pede de kakra wo mo. Oh, okay. I see. Nti ya fedi wi ase woni mi si form and one was san flow ti afedi me wo ha was san buy no was Kwabena ma me no kra afedi wa fele was e we solid. Wow. Na I say meeting no pressure na ba no so no na more to we solid ti en so no na fe ka de obeka bia nti me no me obi a me nsura de I see. You bunipa me wa ho brase dem age adumiduru ba bi me found say eye party aduma say ensuo kura na e se me koso aba metimi akoso aba nti ama saa ni mo Won's fere aduma deb me mfele se me ye party aduma ba kokura I see. and ye me da form kra matietia me so na de ye pani ensa be ka me ye sa nipa no what president office da entina me ka say na nanom no wo manya mugidi a delegate na nya mugidi no because wo contest ni na one was say wonim president Nana Dankwa Akufo-Addo a wo hia bibi obetimi akọ direct ti so okosi obi so enipa na okosi ni sukura so onko kama oro no kura so ebia wo na asem kro ntimi nkokan mi Akufo-Addo wo ne ire Rebecca wo mo bedroom a wo mo dana mintimi nwura ho enu nko asa baby obia wo so nya daje ma o na me bom ba ko ano mati no mo hwe video o msimu manamla no nko eso betina ha obedede I see get me wo se wura dubia ya jeje phone me phone obi an me ye just bedroom kran mo hu se me ba o mo hwe yin mo camera no from where you was
TV3 mu danshi I the offer sa kwan so oh okay wana dunya ho short kaka tufa wa na omahu tu get no go say wo mu wo script for Kwabena Nyame ba ne be didi apani ampa so me free do me si for mo mo security post one mo no ese Kwabena Nyame ba ye be didi adan yes like we demo dey na and say me rush ro hon ko ade a me di bibi be si form uji bibi na ade abre wo yes and I mean yedidija ntimi ba uji me edi be 2 months plan no mu hia na ye frɛ me Kwabena na oba security for na kasa be frɛ wo Kwabena ye hu ache na adai na o mananse wa ma ya run financial loss hey oh ntima say am say kindness na ye kɔ ni na obi en ho a onim akufo na obi aso nim ho a onim ba omia esene me ba omia me nkosi ni so me nkosi obi so me kɔ no straight enti say ye what's akoba omia ho ni ye camp na ba omia me day one a nanado efre ba omia obeye running mate our friends so run office me first person ba omia ba nana office Saturday will be electoral commission headquarters Accra na office wo did you talk about be a friend and Greenwich okay one obetu your first obetu mo ho oba wa boa ne documents anu mebre di bye na oduro na say na governor we scan na no stress na kura de ba mi otitwi ni first de no na ye kura na ye kura motwi na bia no na twi ni ma hwe no stress de mi kan de otei ba so de be obeka no ntino de ayesede oh I see ye wie ya na say na wa ba ne kura na fo ogina no de kwa don tiase na so sa ti boto no we de me na me man who say politics e scan ye de because that time ne yes 11 cd no ekọ ye de sako akire sa wansi obeka ya wo ba ye bi na ewo no botom misi o ma yeska enu oyi sa 11 cd no oyi ye na what do you say skaya ye kotu agu yi bi na ewo botom was it's Ghana money oh you should protect it my brother take it like that papa politics na wa ba ne de miminim ne etia wo ba ha na miminim dada ntim ne etia wo ba wa ba mu no maska politics omo ba ha omo be wura na nado nyi obi abagiko nti wo ba no sua sade no usua eno anu no wawie I see ntimi kai wo so sidiem etie no efiri wo de ahyem nso saa nti you there I remember you long time for that ye ko takurade ya ye ko yi na kire nyina me na boys ni na ye ka satam kokofu no Bantma MP that no chairman me boa no MP there be no chairman eti no ade office bi wo sa ye wo overhead asi I say hey ni office highway new road here top martis on okay no ade office one na pa bia na college ni be hia ye ko di kokofu e organize ka when say ofoli ataya assess ye menhia chairman menhia south omo de ford be si woni nyina ye ko takrade satam ye ko ye ko ba umia hotel hona satam ne minister of health na ye onambu Gladys Ashiti Gladys Ashiti sama ye ko edura do ya bawo ma college niska I say hey what's kana Dr. Gladys Ashiti American wo sole ya no koyi bi kan wasi odi amonyi nkone ye wie congress na ye jam kwan so ahu enti no me obi a me ye wura se na ona na odi omonim me na satam krade na me nye chairman okay so se me chairman no me wo hwa no mo abefre me se bra ye be ye chairman